Muicawl Minthang tamu Myint chu Chinram i valei chimruang a harsatnak tongmi mipi sin a ishim thannak cha Bamwhnak pek ting in atlun liao asi tin thei asi. Mintimi tamu Myint chu tamu Myint charity group ti mi phu arak tua i tu chunga ama ni asham but mi bom chatnak phaisa leng a adangdang arian 20 hoile bom chan tu pol ni chhuat mi Bamwhnak pol he Chinram i harsatnak atong mi mipi sin a bom chatnak atwa mi asi. Atutan a hin chun Chinram falama kalin ishim thannak kongkawa ahar baw mi bom chatnak pol atwa tin thei asi. Myanmaram hunkipa tilian rong a mipi ni harsatnak ton asina in chun halaka kan Chinram hi azwal ngai in arak torbe. Kunkalnak aharnak hunma asitika bom chatnak pek asim han a harle fe in kal asi. Kanma pumpak shim zong in chu leo cha akhan bom le chan kan du kau bu in harsatnak tam pi kan ton tika lungai chatnak tam pi kan rak tong theu. Atu tiang zong a hin Chinram harsatnak atong mi mipi cha i shim thannak cha har Bamwhnak tam pi o bantuk in harsatnak zong tam pi o ri. Kadir mi charity a bom chan tu adangdang Korean 20 hoile phudangdang zong ni tam ngai te an kabom ti in tamu Myint ni chun achim. Tamu Myint chu flam khwale apong kam khote te a kal in bom chatnak pol atwa zwa ma leo asi. Kemak Myint chu Lydia Belchimbar kisi.